биһиги студия бытыгар кыл саха бөлөх. Биһиг алжыттар бытын билихиннер яхайын. Бияха кәллилер Анна Томская кыл саха бөлөх салаятчыта Сергей Зверев кыл ола атнын үнкү театрын музыкана. Афанасий Томский кыл саха бөлөх музыкана. Вероника Лыткина кыл саха бөлөх онна Олонко театрын музыкана. Онна Варвара Степановна Арчина Маржирков атнын Жукускайда музыкальный колледж угуятчыта. Отын беребитигер бу хомус ырытын ихиттибит, арчинаттын ыйтықпын бағарамын ән бу ырыхыт боларын бұғытынан төрүт бу тыыннақ доғуғолақ ыллыр төһө устугуй. Мен хана бар бу маннык төрүт тыыннақ доғуғолықытта оньюр бұдан мияқа худургу. Ыллырга тәңе барда бу бола турар кемегер тыһыра мияқа ыллыр бар күскөмө өйөбүл тирах боланнар наоборот ыры үшөйдүк тақсар. Мақталтын Афанасий мен хитен итлехмарам бу хеге саха төрүт инструменттардан ханныктарга өннү буды. Масатан туран комуска. Оны бола Руслан Габышев оксаны орбута. Онна ми комус курдук өннү. Онто ораты аяңа өннү, онна таңсырга Тоян кырын паоньюн. Мультиинструменталист ден. Бар инструменты барытын. Олық ұраты талана қабет. Арчина оны Афанасий яқа бейі студия бұтығар бүгін кәлен ұлжытан астық күтігар. Мақтана бұд. Теметімен бұл қыл сақаға бейге бары атын инструменті үйерақтақ жоңмұт. Афанасий сақы республикатын өйтөлі ағартыға кені баянист. Үллер баянист. Ағынта мен бәйім домыраға үйерімметем. Оны бұл 5 сыллағыта бейге 6 сыл бұд бұтөрі дұрғаңа келен өләмет. Бейбет бұл қыл струналақ қыл сақа бөліқтер елі біте 5 сыл болды. 19 сылға 5 сыл бұтын 5 декабрға ұлбып бұд. Бөлік құтығар төхел бәқ кехіләққыты, төхел бәқ музыканын аққыты. Қандық әйгеттен кәлендер еқа өнюлары? Бөлік құтығар бейі 11 бит. 12. Үксін бұллағаны бұл театр танца оркестрін өләхеттері балылар. Оны тағына музыкальный колледж преподавателлера бұл мен Олонко театрыттан барбын. Олаты бихи бу төрүт дорган өлелип жоннор бары тең өлелибит. Бу бихи артистлары курду бата бихи хуячы курду кеме өлелибит. Бихиге научно өттүнен эме өлелибит кинегелери тахарабыт, концепцияны хуриябыт. Оны тахынан альбомнары оңоро бодда. Оннотон, конечно, кенеке хылларга жоннаха чүйдүк эппиде быкыл саха уркаттан бар курду ханыбыт бихи бу дорган ден. Олаты бихи сахалар кыжык кыл струналах, кыл ден струнабыт сахалы ата кыл денсіп перевода. Бұл гитара кылыген диллерде кыл ден именно бұл конский волос. Уркаттан, значит, кылбыт струналыт бейіні конский волос. Даже бұл тылға тилләгі жар. Бұлырға ата бұл кырымпабыт кылғақ ден, кылығаған ойнандар инструмент. Оны бейгі бұл кыл струнаға ойнан барамыт инструменттің кылғақ ден көрді өт, кылғақ ден метсеп. Ол көһөрәптен кытта инструмент тыһам бар бите биле атын сакайрыйда кан учере оларда жуттарын курдук оннан Аллан ураты тыыннан нагади. Онтон билигин тетимнәк, эрчимнәк, мандык музыканы кихи бу кырымпаган йон хөптөн итнер атты. Кырдал кыын ойнок бут кысты болмаса экен. Репертуар бутыгар бу сахан оротун, конечно, бе именно төрүт дурган бөлөгө ден. Значит, бе төрүт дурган төрүт тутаммыт, саха дурган тарыхтак битсе. Ол эн бе бу народ ыраларын, народ айымнеларын ойнубут, оны тагынан мелодистер. Бу айымнеларын ойнубут, оны композитордар айымнеларын эме ойнубут. Бу күннерге менин күй театр музыканы боларын бутна тектин багарабын, бе кыл кара сахыл ден спектакль таккары турар. Сергей Зверев. Сергей Зверев айымнетынан үңкүйтін бей усырын слаячы Слана Прокопьевна Бессонова турурар, онтан музыкатын эдер композитор Николай Михеев урыйды, онына кене аң бастығытын бұл именно нотаға төһәрен, нотанан келдерен туспа линия орын, партитура келдерен, бейін спрематын келдерді, бұл күннерге баға бүгін бей ол спектакль бұдан именно бұқыл струнаға, оқса бұтыға рейін ұстағы жауырды.
То есть атын инструменттар бутын кытта бу инструмент вестиңе кирен сахалы доргон уже полноправно, полноценно партитура кирен уже көрдөрүктәк бит. Композитор именно. Бу эги инструменттар гытын эги бөлөккүт музыканы Руслан уңурарди. Бу эги төһөл бэх инструмент нахкыты. Вообще Руслан Прокопьевич тонан этек канада болох туспай алгаттан айдарылак кей бии жол бутер бии кеммитер келбит кейден мен этебинсет. Ол оны улус үрдүктүк Александр Иванович Чахов сыналабыт оны бу кине өйөн, Русланы өйөн, бу бии биентен таккагыл хакадырган көрдө өпүдденетер. Жабу келли Русланынан ген. Бу Руслан бии тоқ бар дұрғамытын, тоқ бар инструментын бартын орды. Арас инструмент барта бар биеқі. Бу кылға қараға, оны тағынан басуай бұт тойон кырымпа, оқса кылға ойныру барта Руслан кенер. Оны ударыны қомыз маңдық инструменттер. Отоны мен бу Александр Иванович Чахов туғынан әтен ағырдырым бұ күнерге бие республика бұд ғырсүтіктінне. Александр Иванович бұталықтың тураты бұ кене уруккаттан тоғын сағын ағын баран барда бейінті таққалтуын, дашалтуын сеттуын сыл бұтыры дұрған үлләйбіт. Кейі болар, бейгіні бұл үші өйен, өйден, онын беймен бұл түрі дұрған үллер жоңға, кені бар жоңға бейі құтырға мұтын керді өт, онаттан қылсақа барын тұқар Александр Иванович аты аттаны тұруға. Отан кырдык таганы келини утумначы бар боллагана бу үйетитиллер салганар дене теканадан тон бу төрүт инструменттары оңоруга кеники кемге эдер мелсар болулар. Мен билер бинен намнагы бу педагогический колледжга Андрей Алексеевич Осипов эме Крымпа оңорон сагалабыта. Оннан кени оголорго мастер-класс ытан эме бу билинге кем илде тугунан онлайн эме мастер-класстар ытар. Онон оттон буге бу кыджык улуу жоммут бу Чахов курдук, Устах Избеков курдук жоммут аттара үйетитилер дентон этиханада. Онтон эхияка үлөгатыгер же бу кылсакаларга арас ансамбльлар кытырыйте этен хардыгыт үңкү театрын кытырылеле хагат. Өссө канык ансамбльларга хеге догул болагат. Волонко театргар Вероника онна спектакльлерде холобра. Прокопий Церовацкий онна мен барбын. Волонко театрына любой спектакльга холобра билген бихене барда тыгнак догул. Спектакль барда тыңнақ доғылынан барар, онна қолығыра бұл кылбыт келбедеттен бейінаға веребет. Қаз білді спектакльға кылбыт тұрғаны тұғыр. Оқсабыт әме келбеді. Ағая бір спектакльға бақа бар. Үнкүйіттер музыкаларға рәме. Әрелдері күтті өлелі бет. Аны бұл рығыттары толыраушырықта сақайтым Айтықанова да бар. Бұл сарын концергер барларын тух бар Аманатова варя, икы, бу этно музыка өлелер жону барларын күттөлелі бет беге. Оның тағына Христофор Максимофондатын күттөлелі бет, тоқты сұруячылар күттөлелі бет, да, ол ең бұл сақа үгәйгер төрүт культуратыр өлелер жону күтті барларын күтті беулелі бет. Аны туран бұл арба Михеев тебікке дейірі Холовара симфонический оркестр күтті километр хабыта уже. Санкт-Петербурга, Москвага, Вероника, вот симфонический оркестр был Михеев, а им где-то нонёбыта. Эти эрел деген этен ахардын мин эреллери кытыраттын фестивальга ми хыджан баратын көрдөрөн саха культурдун көддөрбүт жоллоокпун. Онноттон сергийлеринен бу биги фольклор бутун биги төрөт культура бутун тута хыджар бутыттан таз дөжө жоно олу сөөллөр. Эге канна хыджаңыт бу сака тыгынуун. Бу биги 5 жыл егер элбаксы тигилак битсе бул курдук амбастан биги 10 гектарлакка тыкып быгылага же Мир Сибириден бу Россияга самый этномузыкандарга атыр бут улхан номер 1 конкурсы. Онда тук бар калеллер онна биги номинациялар тувиннар, монголлар, то есть букинлер олук руккатын жайжу жоннар баллар этлер башкирдар андай дуга билдер ансамбльдары. Онны биям бастан сынатыккат сразу премия мира лауреаты болбуппут. Лауреат премии мира. Онтон бу хылларга гран-при всероссийского конкурса боллубут. Оны тагынан оттон республика конкурстарга реме этенник. Ота элбахир гарыттыбыт. Биге Турцияга, Кытайга, Урсламыт мастер быт элбахты Казахстанга, Гарытта, да Москвага, Петербурга. Это бу Россия кураттыры биге доргамутун. Вообще биге культурада министерства, управление культуры города Якутска дагана өйдөннөр бу доргон бихиена маны көддөрөктәк бу бихи уратыбыт бу маны көддөрөмбүт бихи омук быгытынан уратыбытын күстәк битин көддөрөбүт ден бихигин оттон маны бартырын кыттатыбыт бихиге бихига бу Анна Вероника келен студиябытыгар ылжы полбу кудуар мактанабыт оннотон аяр үләгәт тахарылак онна ситихиләк болду мактал ыңыр быкытыр эме мактанабыт бихиге Чакыр сыяк кадере